Maya Piyabak po. Idamantala po kay Misa Mayni, Thanksgiving na pong Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, and Benedicto family. For the special intention na pong Encarnacion Bernardo, Mr. and Miss Jessie Salak, and Grace Santa Ana. For the death anniversary na pong Elmer Alfonso, pakipangaditala ng puring kaladwara among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emilio Tuanyo, among Chodolpo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Yonor, Noli Sr., Edwin, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Juanita, Segundina, Javier, ang poporeng maldang kaladwaking purgatorio. Talakad tapo.
Kilagyuning pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Inginu at atayid ka ring puso tamo, king lugod at king pamagparati ng Kristo, mantabe sa kayuman. At keka antimorin. Kaluguran kong kapatid, abayan niyo ko po king pamipasalamat, king apong Gino, king kalam aning pangapari. Makanyan mo naman pasalamatan tayo ing apong Gino, king kalam aning kasalpantayanan, ngayon pong Aldo, pagmasosyan kay ing baptismal anniversary ko, bininyag na ko pong among Leonard Flores, king Aldo iti 34 years ago, kiti po king kaya katamong parokya. Nyayabi tayo po yapong Leonard, karing panalangin tamo. Makanyan mo naman, panalangin tayo po iyamong CK Talyorin, ang magmasusi king mumuna ng anibersaryo, antimong pari. Makanyan mo naman para karing kapatid tamong masakit, kang Lucila Morgan, ampon i Kenneth Simbulan. Makanyan mo naman ding kapatid tamong mayang unabye, lalong-lalo na i Hilaria Alejandro Hilarion, ampon i Maria Liza. Kabang pagsadyan tayang pagmasosyan ing sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamo, at ipanigapu tamo king Ginoo ing patawaran, ampon pasik na nga nakatamo. Iyagkas tayang miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos Diyos, sa amang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, unini kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamat kong gawa, king mayak, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Uninito, panagapo ko, kang Juana Mariang Kapilanman Birhen, karing sagang anghel, ampon banal, at kaya kayo kapatad, inipanalain niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananggaw. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, ipagkalubog kaya kaming anak mo, ingakam tandayng pamaglingap ning Nuana Virgen Maria, at alang-alang karing panalangin na, mikabos kaming ansana king sablang marokya tiking iyato,
at mga intulit kaming miras king ligaya banwa. Iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, Diyos sa mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kami tunganing banalay espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king kadwa ng libro ng kronika. Kamate ng Ewada, di natangla ring manimuna na ning Huda, ban munye galang king aring Hoas. At inablok deng makirandam karing kayadwaganda. Inya pepa imburisando ing kasuyuan king templo ning Diyos. Ing Diyos daring pipumpunan do. At migmula lang sinamba karing rebulto at larawan na nin Diyos ang iasera. Uli na niting kasalanan do, mimuaya in Diyos king Huda at king Jerusalem. Tinubod na lang ning Ginoo ring propeta, banagkatan mi balit kayo ring memalen. Dapo, erala pegirandaman ding propeta, uli na niti, ing espiritu na ning Ginoo di natangkang Sakarias, ing anak ng Hewada apari. Di nalakadjay Sakarias king arapan daring tao at nga nakarela. Ukutang da ke kayo ning Ginoong Diyos nung bakit lebagan nyo ing laring utos na ning Ginoo. Buriyo ing miparusan kayo, uling sikwilye ing Ginoo. Isakwil na kayo naman. May kisapakatya iaring Hoas karing tao laban kang Sakarias. At king utos na pemasibas dem bato karing king patio ning templo ning Ginoo. Kening manang aring Hoas ing kayapan at depat na kayang Heada ing tatang ng Sakarias ing depat na iya pepapatene ing Sakarias. Nga ng Sakarias ay niyang mamamatene. Manano na sanang akit ning Ginoo ing daraptan mo at papamayaran ako. Kanyang mapupos ning bano, linusublo ring sandalos ning Aram, laban kang aring Hoas. Lisuban ding Huda at ing Jerusalem, at Peter lang ding sablang manimuna, at kinwara ing sablang burirang kwanan, at inulira iti king ari ning Damasco. Angyan di taklamo ring sandalos ning Aram, alinuso, te pasambut na lang karela ning Ginoo ring mas dakal na sandalos ning Huda. Makanya ng bigsak ning Diyos ing parusa karing memalen na ning haring Hoas, uli na ning sikwilde. Inyang meko na laring sandalos ning Aram, likwandeng grabe sugat ay haring Hoas. Misan metong laring opisyal na laban kayo, bampatenya iaring Hoas. Uli na ning pepapatene ing anak ng Hewada apari. Inya Petere aring Hoas, king Katrina, kitkot de king siyudad ng David. Dapot ketang kutkutan daring hari. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
pananampalataya po igmaya pabalita. Ingig pa, ininanakatang pangabayit, kapamilataning kayong mensahe, ning katutuan batang maging antiring, mumuna ng bunga ning kayang pamaglalang. King Ginoo manatili kay kayo, At keka ang temorin, pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad, alang nino mang makasuyong miyagnan karing adwang panginwan. Malamang pikasama ning mumuna dapot luguraning kadwa, usuywaning mipnong katapatan ning metong dapot painggulutan ning kadwa. Eko malyaring sumuyong miyagnan king Dios at king pibanjan. Inya sasabihan ko kaya kayo, eko pay guluisip king biyeyu. Nung nanong kananyo o inuman o tungkol king katawan yu, o nung nanoing isulod yu, lawen yu laring ayop. Ela mamasig ni ela mupupul, ni ela titipon pamangan, makanyan man, pakanano ning ipayong at tsubanwa. Eko wari lalong mas maulaga karela. Ning paybalisa kayo isip, ninumokya kayo ing makapakaba king biyena, agyang metong mumang oras. At bakit pa'y gulo ko isip tungkol king kekong piblasan? Lawan yula ring sampagang tutubo king marangle. Ela magobra ni ela mamabal. Dapot sasabihan ko kaya kayo, agyang isolomon, kabandina na. Eya pa naman mi malan akasing santing ning metong karing sampagang din. Nunging Diyos, pipiblasane agyang indikot at syungeni, dapot bukas mo madulok ni king orno, ikayo pa kaya ing ena piblasan. Karitak yun naman kapanaligan. Inya eko pa'y guluisip, kukutang, no karin kaya kumangpamangan inuman at piblasan. Deting bage, ilang kakabali sarang panintunan ding pagano. Ingig payo nga tsubanwa, balo ng kailangan yung aniti. Bayo ing sablang, pakikwanan yung mag-ari ang Diyos kaya kayo, at tupad karing kayang kaburian. At yan naman ipagkalub na, pati ing sablang kailangan yu. Ulinita, eme pigaga na kaningal do bukas, sa kayo na arapan ing daralana, makagyo na ing daralanang problema ning balang aldo, eyo na, daragdagan pa. Kaluguran kong kapatid, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Anya pong albenke ing live stream na ning ordinasyon ng among Kavin, uling pong e kumekatagon, pintalan kaya po itang mete pari king bataan. Netong po ing mekatagkil kanako, ketang kayang Thanksgiving speech. Simply ya po, ing Thanksgiving speech ng among Kavin, alayang mabubulaklak ka salita,
Simple yang menibatan, king simpleng pusong mapasalamat. At ini po yung akakit kong diwang gagawan tamong ini, lalong-lalo na, emo king regalo na ning pangapari ng among Kavin, nuni pati mo naman, king regalo na ning kasal pantayanan, amiyabye kaya, kanitingal do ini, 34 years ago, matuwa ko mo pong 2 years kang among Kavin, nepo. 2 years ago, keni mo namang parokya tamo, ining regalo ning kayang binyag. Among Kavin, bala po kanyan magmisa kayo, ulit-ulit pangadyan ya, itang ketang pre-fast, nano itang pre-fast sa panitang sasabyan, pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Paneyang sasabihan yan, paneyang mababanggit, ating pakibat tamo po, nano po? Lord, danya po baling pakibat, nanya po yung pakibat? Tuneping, karapat dapat at matulit. Among, sabihan kong tapat hanggang 4 years ko pa, potang minsan lalo na patsetakal na migsang makanyan, kunin mo naman pipilasan itang panalangin na ita. Potang minsan, yapin pa, pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo, itang buli mo na mo, mayari ya. Pero sana kanitingal do among, king kaya katamong pamigunam, yapin nining buri kong bakalan tamo. Emuwi ka, nunay katamongan, at tsukeni. Ing pasalamat king apong Ginoo, tuneping, karapat dapat, at matulit. Ngayon pong pilang kapangal do pari among, sigurado mapasalamat ya pa yung puso mo. Pero welcome to the club, nga napin. Ang yang pong alakong parokya, patse po agkat dako, ting miyahilawang parokya, syempre po, tango ka, sumahop ka, at ngayon po masigasig tapa. Pero datang mo naman yung panahon, na potang sobra no dakal din, mo nabalo sa ngarapan mo, lalong-lalo na, welcome King Minor Basilica, potang misan, datang yung panahon mawalayan. Pero yung masanting nga paganaka, papayabit, king kapigaganakan ning milabas, at mo naman papadala, king takot na ning daratang, nune maging mapasalamat ka, king atyo, king kasalukuyan. Yapin po ini, ing diwa na ning gagawan tamo, balang magmisa tamo, dadala tamo nga ning ganaganang kikatamong concern, king milabas, ampong king kasalukuyan, aw king daratang ngini kasalukuyan. At among Kavin, bang kanita maging Eucharistic king diemo, maging mapasalamat king diemo, pabustan mong in the lens of our gospel, di nanda kangatlong paganaka ang yang apat ko pa mo pong banwang pari, mag-apat niya mo, king pong June 28, karinya po yung anniversary ko, 4 years, pero balang 40 years na ako naman king kanakong pangapari, king kabisi ng among Justin. Makanano yang maging magpasalamat yung puso mo. At dula pong letter B, bang kanita, panimo lang aga na ka. Muna among, look behind. Kadwa, look beside. At syempre, look beyond. Buri mong kapampangan, rinidi ko lang namang kapampangan. At lulang M, malikid, mamansin, ampong, mangarap. King pong mumuna tamong punto, sigurado ko, anya pong ordinasyon mo among sobrang busy, sobrang dakal emotion, pero yung kutang at paganakakya kang yun mong, apilasan mo na, yung kaya kang ordinasyon. Mo kailangan sagutan yun, pero, kabang daratang ingaldo, sana patuloy mong pipilasan, patuloy kang mamalikid king grasya na ni nga pong Ginoo. Anyang ipatong na lang nga pong dongding gamat na keka. Anyang mumuna mong misa. Anyang kinawal mo laring ganaganang pari. At migit king sabla. Anyang piniblas na naka. Anting tune at ganap a pari. Datangin panahon pagal kawa. Pero patse babalikan mo yung grasyang ini. Sigurado magbalik yung kekang sikanan. At magbalik yung inspirasyon. Ana po ni nga pong ginuking kaya katamong ebanghelyo, lawen nyo laring ayop nga na, at lawen nyo laring sampaga. Sasabyan na kaya katamo ni nga pong Ginoo, nabalikan tayo,
ing track record na kingkeyang katapatan. At tatandanan mo pa rin pengako tamo ka nga pong dong kingkaya katang pangapare. Sabihan kong tapat kaya kay tapamong tauliya po yata ito. Itang liturgy of the hours, ako po tamisan madalas, ako mo naman maging tapat. Pero patse, daratang itang mangay na yung katamong katapatan kingapong Ginoo, agkatanda kang balikan mo, ing kayang track record, malikid ka. At iniyang maging inspirasyon mo, ban manatili kang tapat at magbalik ka, kingdalan, pabalik kaya. Ganakan mo, itang niyang mumuna na kang inaos ning apong Ginoo. Ganakan mo, anyang mumuna na kang peparamdam, nakaluguran na kang kaluguran at inaos na kang sumuyo bilang pari. Ganakan mo, anyang mumuna kang beses linog king seminaryo, anyang mi-graduate ka at migit king sablahat. Anyang ordinasyon mo, ilang kaya katang babalik dan deni. Bang kanita, manatiling puso tamong maging mapasalamat. First reminder, look behind. Kadwa, look beside. As na ko pong katula na po na bengi, uling iamong Rafi, mig-anniversary pong 50 years king kayang pangapari. Iapong Melo, na bengi po among, kasiping kaya po iapong Melo, nga nang makanyan among, dasan tapa kaya ito, nga nang makanyan, anya pong may nagkataya mong Rafi, nga nakakuamo nga na, kuno agkat dingking sakop, hanggang siping dakong bali nga na, ika nang agkat ko, kasi malatiya yung venue, at pota dakal ko bisita. Magmisa na ako mo some other time nga na. Among kabin, datanging panahon na papagal, datanging panahon na potang misan miminatalo. Pero yung kaduang paganaka, let us learn to look beside us. Detang taong sinahop kaya katamo. Detang taong lulugod kaya katamo. Yung pong classmate ng among mamay, among Steve, yung metong karing amanong pabakal ng panekan ako, anyang bayo-bayo ko pampari, among patseting kang opportunity, ala kang schedule libreng-libriya, i-grab meta at muli ka kaya kayo, nana. Mas manyaman ng kira-kira, king bale, kesa kira-kira, king kumbento, nana. Dini po ilang kaya katamong babalikan, ding kaya katang familia, ding ega-naganang sinaw kaya katamo, ding ega-naganang menga di para kaya katamo. Matula ko amo nga niyang sinabi mong mag-thanksgiving ka kening parokya tamo. Bistaman po kita na kang madapdap di nagul, pero biyasa ka pa rin nagbalik at pinansin di nga kayabe tamo at ding kabaryo tamo. Nga na po ni nga pong Ginoo is not life more than food and the body and more than clothing nga na po. Datanging panahon nga na pinapungdong napon, ma-overwhelm ka, karing grasyang bibiyana ni nga pong ginukya ka. Pero bang eka mo naman ma-overwhelm, pansinan mo laring aliwa, at akit mo yung grasyang binyana ni nga pong ginu, mo para kaya katamo, nun para karing aliwa. Pagal, pero gawan meng holy pagal. At katataw yan, look beyond. Kitnan kaya po'y among kabinan din among, at inakang maintenance nga ako kaya. At inakaamong alapa. Mo na po pangarapan mi ka maintenance. Ni among stuya? Stuya. Uling kaya po nga ako balo nung dakal no kanyan pero mag-maintenance na ako naman po. King pong mag 4 years na akong pari, anyang mig-retreat kaya po king sakop, metong mo ikutang ko king sarili ko. Ngayon pong 4 years na akong pari, na ano na nga akong makanyan. At mi balik ko king karanasan ko, anyang atyo ko king exposure mi karin king Bolinao, kitang fishing village. Mig-enjoy ko po, uling alang checking pipirman. Alang scholar at de-deliberate, alang obrang papeles ang makayarap ka na ako. Sabi ko, sana all nga akong makanyan. Sinimba ko, kumigmisa, Pentecost Sunday ta, megin ko mong maninimba, number 43. Uling di taklam po ring tao kanta 4 pang 43 ko yata. Pero sumangit na niti, kabalik ko king sakop. Ing pangadi at ing sinabi na ni nga pong ginukanako, anyang pigugunaman ko ini. Among, buri mo yung biyeda ngana. Pero ikakaya, inisip mo ba, dakal lang taong mikiburi.
Nung no ka rin ka, ngeni. At yapin ni sana, ing gamitan tamong inspirasyon, to look beyond, na aliwa mo yung kasalukuyan pero patuloy tamong mangarap, mo para ka rin kaya katang sarili, nung makanano tapang maging, mas mayap, banal, at tapat, apari. Yan, di pong mamay din, patsya kakit mo lang, ne? Talagang inspirasyon lang. Sana pangarapan tamo na ang yamang love you mong may, ang yamang makanyan tana mo namang kalusog, ne po. Makanyan niya naman kalusog, kasaya, at kabanalan, at kasigasiging puso tamo. Hingke katang pangapari. Among kabin, ilapit sana rin hingke kang tandanan. Bang kanita, hingke kang kapasalamatan, dala na kaking kasalukuyan in the present. At kaniti, hingke kang pari. Kapamilatan da rin ng pagganaka, patuloy ang maging present o regalo. Karengaliwa. Look behind, look beside, and look beyond. Amen. Pakamalan kong kapatad, tingiran tang masalese ing tuturuning Ginoo. Alang nino mang makasuyong miyagnan karing adwang Panginoon, nga nang sasabi. Manalangin tang masapsap kayo, banketa, ang tabayana nakatamu at eta malili king dalan. Nga tamong manalangin, Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Ulitan tayo po. Ginoo, pagkaluban mo kay lubos a kapanaligan. Para karing sablang mani muna king Santa Iglesia, parati sang masara king karelang kaisipan, ing ela mariaring makasuyong mayagnan king Diyos at king pibansyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kay lubos a kapanaligan. Para karing pengari at anak, ting karelang pibale-bale, maging tunela sanang pamilya, amisasan metong king lugod, at pamikakaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kay lubos sa kapanaligan. Para karing kaya nakanalalaki at babayi, ing siglaro king biye manakit sanang kabaldugan, at kaganapan king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kay lubos sa kapanaligan. Para karing kaya katang komunidad Kristiyana, ela sa migit mababaliso king pamangailangan ng biye, nune manalig laking lugod at kapag sadyan ning Diyos para king karelang pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kay lubos sa kapanaligan. Ngeni, adwan tampoy saralitang kapagnatan. O Diyos ning kaya panloob at pamamatula, manakit kesa ng kalam arapan mo. Lumakad ka busal mi at patawaran mo ikya kaming pamagkulang. Gawan mo keng metong abalayan at tunay kaya ka, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, paning daong tamong matanggapya, arapaning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aming Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri ang panikaligay ng lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo laring panalangin ang punay na daraon mi. Ngining parang alan miya ingnuan na Maria ng induning Diyos. Maging katanggap-tanggap lasana kaya ka, at yatad kaya kaming pamamatawad ang ponsaw mo. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi ake kayo. At kekati muri. Itasyularing puso yun. Matatas na laking Pasalamatan tayo ang ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, oy pa, at kabang pagmasusyan miya ing kapigaganakan, king nuan a Virhen Maria, papasyag mi kambening matampang kapurian, ing degulan ning lagyo mo, ya ing maganakang reyna a may kabalong makasupabali, king alang kasim parang lugod mo, at miladlad karing gamat na, bang kaulana laring sablang magsantong kaya, at mamaus kaya king pinandit ning kaligaliganda, ya inginduning pakalulu, panematingid makiramdam king siwala ring anak na, manigapu king pakalulu mo para karela, at manyawad king pamamatawad mo karing kasalanan da. Ya ingalipan ning lugod mo, aalang patan at manalangin para kaya kami, king anak mo. Ban payamana na ing kalukan mi, king grasya na, at pasignangan ing kainan mi, king upayana. King kapamilatana, ring anghel ning banwa, yayang pangda ing panalangin, ning kapanyang banda. Kabang mitutulala arapan mo, ang gaking alanangga. King siwala mi miyugnesa, king karela, king matagugpe ng dalit ning parangal, at ngaming masayang pupuri. Ikapin ing banal o ipa, ating meto lelangan matampana kang purian. Uling king kapamilatan ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo.
Alakang toknang mititipon king banal akapulungan mo, ban kanita manibad king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalise daon, miyampangya king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ipanigapumi, palukob ampon pabanal mula king espiritu mo, reting ayin adarala ampon daraon mikeka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo, Yeso Kristong ginumi, amen abilin kaya kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila niya, king wane ing tinape, pe pasalamatan naka at pinuri, piraso ni ing tinape, dinwang ni iti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata naka at pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ngini matula tayong ipasyag ing kaya katamong kasalpan tayanan. Inyang ngening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing makaligtas ng pamaylasa ampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubi ng mebye ating pamaytas na banwa, layon makasadyang salubong, king kaduwa ng panyatang. Daraon miyake ka bilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal a sakripisyo. Baligdan mengmet mong pakalulu, ing ayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan me, ing midaon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo kaming misut keka. Pagkala mo sana, king ikaming mi pasignangan, king katawan ang pondaya ning anak mo, ing mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo.
gawa ng kabisa ng maging metong mong alanganggang taong keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanang ding banal mo. Muna, kambening wana Mariang Virhen, ay induning Diyos, kambe ng San Jose, ingmal ng esposo, kambering wana apostol at maligaya mong martir, at digsablang banal, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sanang ay ning pangasot mi keka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan ning sabla king mabilugayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal a kapulungan mo, a kasalukuyang maglakbeke ti king yato, kambening talasuyo mo, Ileo ing papami, at i Florentino ampoy pasyano ring obispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo, at ding sablang taong pepay at bus mo, king anak mo. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Pakaluluan mo lang mga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasut. Ding kapatad ming meyango nabi, at ding sablang kaya kami matula ampong memon na ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong kinumi, aking uli na pigkalog mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenan kaya ipangmayupayang tuto kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Ingib pa, iyaing panibatan ning pangapari ang puning kasalpantayanan. Kaya abe-abe tamong ngening manalangin. At
Gabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi. Ban kikasaw paning pakolulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginumi nga Kristo, sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nulay pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal a kapulungan mo. Layon meng pamayapan, ampon pisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabe sana kapilanman kaya kayo. At kaya ang timurin. Ngini po king masayang paralan, iyang pangtaya, ing waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayo man. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwala ring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat kasme nga mana mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasana ang gaking piye alanangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ikaming binayo na sikanan ning pamakiramdam miking amano mo, at ning pamakinabang miking sakramento mo. Ngining gaganakan miya ing nuwa na Birhen Maria ang induning Diyos. Tanggapan miya sanay nga lang ang ganang pamanatbo sa pengako mo. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo sagli. Maya pa morning. At maragul tamo po kapasalamatan. Kalam ne naman punting gaptamo ing metong kareng kaparokya. May bait tampo pang bebinyag. King parokya na nga pong nasyo. Ngeni ganap ne pong talasuyo ning ginuanting presbitero. At ini pong Thanksgiving Mass ini. Metong yang maragul karangalan kay katamo na bedika na katamo po nga mong kavin at kaniting misa abe na pasalamat tamo king nga pong ginuing kalam ning kaparian pero po ka rin mayayari nune ngening bedika na katamong among adwa na kay katamoing sana isadsad taya naman king panalangin karing miyayaliwang misyon ampong miyayaliwang kayausan at ikilana king pangapari na pubiru hanapin nga mong Justin nandin ing maging pari 4 years this year nepo kayo yordin 5 days nepo Diyos ko 30 banwa nepo imagine nyo nung may pakanano na yung paring matabaking at lumpulong banwa ng pamamusal anting meto nga pari niya pinpuyamong 5-day-old priest pero sana ngening magumpisaya kaya abe nakatamo king panalangin ang gaking miyaliwapang paman kibat karing miyayaliwang kayausan kaya abe tamo pamurin king panalangin tanggapan tamo po pinanditing metong pangmaragulakalam yapin po'y tampot ang paumano ngamong denggamat na king balang metong kekatamo with the help of the Chularin CW ay komi ilinya nakatamo po para po king pamanumang gamat ita po uling kalalanyara lima pa pungal to mamali-malila pa kanyan kay kanak may rimlano yata ali-ali mamali-malila pa naman pero mas mapalila po rin kaya nepon sa kaing pangakaskas na ning laro ating banalay spiritong tinugpa king pangapari na sana mirakayanan tamo ketang kalam ning pangapari na at kay bat na puniti kay bat yung minuma tintamo po dita ka almusal dita kaya mo ne pakarakal dita kay almusal kay ni puking parish hall abi-abi tamo pong pagdamutan ini po nga yun na ning kay katamong parokya niya kay ni pong oras sa ini itamongan po ang tingmeto nga parokya, pasalamatan tayo po yung 5 aldo, pangapari, ning katamong pakamalan, ing kaparokya, mga binyag na kiti nga parokya ng apong nasyo, yamong kavin. Palakpakan tayo pong masikan, at syempre, pakiramdaman tayo. Mumunang dili po, dakala-dakala salamat po, kaya kayo pong sinimbangeni na may kiabya ka na kung pasalamatan tayo po yung apong Ginoo para king kalam ning kasalpantayanan ang po ning kalam ning pangapari. Dakala-dakala salamat mo naman po, syempre, karayang may kiabya po king kaya katamo po banalamisa, mumunang dili, kaya katamo pong kaparokya, kaya di pong parokya ng among nasyo, akayan tabi kaya po'y among king exposure mi po ka rin, king Social Action Center of Pampanga. Palakpakan tayo po, iyamong Justin. Thank you po. At syempre po, kaya katamo pong malugod, ang pong supportive, matabang pare, matabang Paris Priest, po, malusog a Paris Priest. Anya pong sinabi ko kaya na bisa ko pong mag-Thanksgiving kaya katamong parokya.
ay talagang sinabi na, waamong nga na mag-thanksgiving ka. Ne? So, pasalamatan tayo po among, at iamong po aliwa mo naman kaya kaming taga-madapdap, uling may assign niya po ka rin, Dikon Nemong, Dikon, kanita, inya po magumpisaya po, king kayang ministry, iamong. Palakpakan tayo po, iamong nainay. Karen pong kapamilya kong at suwungin ni Kenny, dakal salamat po kay pamanantabe, kang kang tatang at po karen kapatad. Karen pong pamilyang Simbulan, Adriano, Rivera, Lansangan, Yumo, Likop, De La Cruz at Payumo. At sulangan po Kening Porak din, kasi taga Kenny kaya po talaga. Ne po, so reta pong may banggit, apelidong at Kenny King Porak, lalo na po Kenny King Manibaog, kamag-anak nila, dakala salamat po, king panalangin ang pon support tayo. Kaya kayo pong kaparokya ko, Kenny King Saint Ignatius of Loyola Parish, dakal salamat po kaya kayo. Buri ko lang pong pasalamatan, ding iganaganap pong sinaw, ban kanita, maging posibliya po at maging maayos siya. Yung kaya katamo pong kapag masusyan, ngening kayabakan, may kading kaya katamo pong manungkulan, bibilog, king kaya katamo pong PPC, PFC, Religious and Mandated Organizations, ang popuring king Chapel Pastoral Council, ding balang barangay, asakop na po ning parokya, lalong-lalo na po ring kabarangay mi ka rin, king Manibawog, Pasig. Kaya kayo nga pong sinaw pat maging dalan, bang maging malaw siya, kaya katamo pong Thanksgiving Mass ngeni, dakal salamat po kaya kayo man. Karen pong kaya katamo pong altar servers, karen kaya katamong choir, lectors and commentators, yan pong kaya katamong media ministry, karen EMHC, at ko pa pong iyabanggit, karen pong kaya katamo pong Asheret, CWL, dakala salamat po kaya kayong pamanantabe. At sana po, isunduyo ko pong pangadi. Isunduyo ko pong pangadi, ingbiye pa magpari, eya po malalagwa. Hanggang akakityo kami pong mag-preside, karen ni pong mag-celebrate pong sacraments, ikami rin po, kalupayo kaming tao. Kalupayo kami pong tao lulungkot, sasaya, magkasakit, may kakasala mo naman. Nyapin po, adwan ko po kaya kayo, ipanalangin niyo po. Salamat king puso ng Yesus, king kalam ning pangapari. Salamat king Birhen Maria, king Birhen ning Lourdes, king pamanantabe na. At salamat kang apong Nasyo, king panalangin na. Ngini po, talakad tamo at paralangan tayo, kaya katamong patulunan, San Ignacio de Loyola. Oh
Bayo kaya po ibiyang tauling bendisyon, aditak mo pong kwento. Ne po, samantalanan ko niya po yung pamikatagon. Sabi ko po, kareta pong amin ni Balak, kaya katamo pong music ministry, niyang kachat na ako, ikan tatay itang San Ignacio, kawal ni Kristo. O ita po itang kantang kakantami kanita, po ta pong magfiestaya ing madapdap. Ne po, magfiestaya ing madapdap, ikaming taga Manibawog, lilimbun miya, kaya beraring patron da ring barangay, ing larawan ng San Ignacio. At itang kanta nga ita, o ita po yung makatanam, king puso ko. Inyapin po, potang daramdaman ke, na ibabalik itang kayanakan ko. Potang lilimbun miya, San Ignacio, karin king madapdap. Inyapin po masaya ko, at akantakin pasibayo ita, at terangalan tayo, ikiyakatamang patulunan, ngini pong Aldo ni kanakong Thanksgiving Mass king kaya katamo pong parokya. Pasibayo po, dakal salamat po kaya kayo man. Inginu mantabeya kaya kayo, At kaya ka, anting mo rin. idukuyo laring buntokyo at manigapo king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos ang malugod at may bisang mga abos king ketawan, king kapamilataning anak, abait ning nuan na Virhen Maria, papangaintulira na kayo sana, king labis-labis a bendisyon na. Amen. Kamtan yu sana kapilan man, ampon nu ka rin man, ing pamanampuning nuan a Virhen Maria, ngening king kapamilatana, pangaintuliran iyang tinggap ing mismong panibataning biye. Amen. Ikayong sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, ban pagmasusyan taya ing misang parangal king Virhen Maria, kambening mayubo yung debosyon, mantabe sana kaya kayo ing tula ampon kapayapan, apapangayin tulit kaya kayo king ablas karen banwa. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos alubos mayupaya, ing ipa amponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Ing misa midawne umetana king kapayapan ampon pakalulo ning Ginoo. Salamat, King Diyos.